dragi domaćini kod svojih kuća, dobro nam došli i bolje vas našli. Nama se desilo nešto vrlo prijatno. Napravili smo kuću. Ta kuća se zove Dom Radio Televizije Sarajevo, a ta kuća ima svoje specifičnosti, ali njene specifičnosti ćemo vam pokazati. A što sam rekao, ali to hoću da vam kažem, ovo, naša kuća je vaš prvi komšiluk, jer više nije susjed samo onaj čija je kuća do kuće, nego je susjed i onaj čija je kuća u kući. Naša kuća će vrlo često biti kod vaše kuće, ona će služiti za vašu zabavu, za dobre informacije, za korisne vijesti, korisnu razmjenu mišljenja, jer ćete se vi nama javljati, a mi vama ovako, u trenucima kad smo vam najpotrebniji, kad ste najraspoloženiji u vašim najintimnijim časovima odmora, razonode i znatiželje. Evo moga sagovornika, našao sam ga, vama to izgleda kao da sam ga našao slučajno, međutim mi smo se dogovorili da se nađemo ovdje na krugu, odakle se sve odlično vidi. To je inženjer Mladen Štambuk, čovjek koji se razumije u tehniku, pa će on nas provoditi i prvo će nam kazati, Mladene, odakle se počelo sa ovom gradnjom? Pa počelo se prvo procesom projektovanja. Projekat je napravio naš institut u Sarajevu za urbanizam i arhitekturu i onda je prišlo se i zakopavanju kamena temeljca, pa je i ovdje se počeo da niže jedan red baraka, od kojih je još jednu i sada možete da vidite. Tu su počela dva čovjeka da prate samu izgradnju objekta, a zatim je sve kako je objekat odmicao, tako se sve više i više ljudi pojavljivalo i na kraju je prije nepunu godinu dana tu došla i ekipa koja je trebala da obavi montažu uređaja. Imamo još jedan objekat koji je na drugoj strani. Sad ćemo vidjeti taj na drugoj strani. Šta je tamo? Postrojenja za energetiku, klima uređaj, zatim garaže reportažnih kola, zatim filmski laboratorij. Mi se nalazimo u filmskoj laboratoriji, ovo nije nikakav namještaj, ovo su mašine koje razvijaju filmsku traku. Naime, naše ekipe koje se nalaze širom naše republike pa i odlaze i u svijet, pošalju ili donesu sa sobom filmsku nerazvijenu traku. Ta se traka sada stavlja u jednu od ove dvije mašine, ovisno o tome da li je mašina crno-bijela za crno-bijelu traku ili za color traku. Idući za trakom iz filmske laboratorije, evo nas u filmskoj montaži. Mladene, ovdje je malo mračno. Pa jeste, mračno je, jer kad bi se upalilo svjetlo, onda ne bi se vidjelo raditi. Evo, upalili smo svjetlo. Sada se mi vidimo, ali se ne bi oni mogli da rade, zato oni moraju raditi u mraku. Ovdje je došao film iz filmske laboratorije i s druge strane je došao tonska traka iz sinhronizacije i sada se ovdje te dvije trake uklapaju u jednu cijelinu. Mogu li ja njih pitati kako se to radi? Halo, kako je to ovdje i šta se to ovdje radi sad? Mi dobijemo filmski materijal iz laboratorije i dobijemo tonsku traku. Ako imamo izjave, onda sinhroniziramo te priloge, insertiramo sve prema košuljici, prema scenariju, prema režiji, prema tekstu. A imali dosta ovakvih montaža? Imamo ih 7, 5 je njih za dugometražni program, a 2 su za informativno-politički, to su ove 2 montaže, ova je još jedna ovakva. A kako je bilo tamo raditi, gdje smo radili do sad? Pa vrlo teško, mi smo u nekim vrlo lošim uslovima radili i sad smo se konačno preselili u naš novi dom, nadam se da će nam vrlo lijepo sad biti ovdje. Ne može se upoređivati nikako? Ne može se nikako upoređivati. To je zgodna prilika da kažemo kako smo sretni. Odlično, i to je baš upravo za ovo naše slavlje koje je tu pred našim gledalcima i našim gostima. Šta je ovo sada? Pa onaj film koji je tamo u filmskoj laboratoriji razvijen pa u filmskim montažama montiran, sada je ovdje došao i sada će biti posredstvom ovoga uređaja koji mi zovemo telekino prezentiran gledaocima. To je 16 mm film. Ovo je isto tako telekino, samo je specijalni projekt za 35 mm film i tu su uglavnom igrani filmovi koje uzimamo iz distribucije i emitujemo odavde. A kako stoji sa kolorom? Telekino može da emituje? Može crno-bijelo ili kolor. Ili kolor, svejedno je to. Mi bi sada mogli da malo pogledamo u studiju. A ovo smo mi sada? Ovdje koji sjedimo? Mi koji sada sjedimo za režijskim pultem trenutno.
međutim možda bi bilo interesantnije da još nekoliko riječi kažemo u studiju. On ima 600 kvadratnih metara površine, opremljen je sa 4 color kamere, od kojih su neke na specijalnim vozilima kao što upravo vidite. Evo ovo je sada pogon kamera kontrole i režije svjetla. Sada će kamera da prikaže kako se sa pomoć ovoga pulta koji ima svega 7-8 regulatora može upravljati sa 140 reflektora u studiju, zatamnjivati, otamnjivati. I ovdje imamo tonsku miksetu. Naime, radi se o tome što mi smo sa 4 kamere mogli da pokrijemo onaj veliki studio, ali da bi napravili takozvanu tonsku sliku treba nam mnogo veći broj mikrofona. I mi možemo ovdje 33 mikrofona. To se mikseta zove? Jes, to se zove mikseta. Magnetoskop je uređaj koji može da snimi sliku i ton i da kasnije reprodukuje. To su jako komplikovani inače uređaj i vrlo skupi i mi ih imamo jako ograničen broj ovdje. Master na engleskom znači gospodar, što će reći da je ovo glavni centar u stvari ovog našeg radiotelevizijskog doma i tu su skoncentrisane sve naše veze sa centrima u drugim republikama, a i u inostranstvu. Uz ovu režiju je vezan jedan studio gdje su spikeri, novinari, najavljivačice i gdje se priprema isto tako naš dnevnik.